U galerijskom prostoru izdavačke kuće Prometej u Novom Sadu, a u organizaciji izdavačke kuće Sezambuk, 12. decembra održana je promocija knjige Slike iz života M. slovačke spisateljice Svetlane Žuhove. Ona je savremeni pripovedač i romansijer, prevodilac i psihijatar. Više puta je bila finalistkinja najveće slovačke književne nagrade, Anasoft Litera, a za roman Slike iz života M nagrađena je Evropskom nagradom za književnost. M je mlada žena na granici devojačke i odrasle dobi, koja nakon majčine smrti traži svoje mesto pod suncem, ali kako to često biva, dom nije mesto nego ljudi koji ga čine. Sažeti obim ove knjige savršeno prilagođen sadržaju i poruci dela, jeste odraz autorkine stvaralačke veštine i stila, čije odlike su kratke rečenice, neposrednost i intimnost svojstvena dnevničkim zapisima. Autorka ovim jezikom uspeva da izrazi osjećanja devojaka koje traže zato što su prethodno izgubile. Život se uvek mora graditi iznova, a čitalac je svedok tog procesa. Na promociji knjige govorili su Zdenka Valent-Belić, prevodilac knjige, pesnik Miroslav Aleksić, a moderator programa bio je Franjo Petrinović. Knjiga Slike iz života M u izdanju Sezambuka prevedena je i objavljena u Srbiji u okviru projekta Desk Kreativna Evropa. Kultura Desk Srbija deluje pri Ministarstvu kulture i informisanja Vlade Republike Srbije. Ciljevi ovog programa su povećanje obima prevođenja i promovisanja čitalaštva visokokvalitetne evropske književnosti.